Mensen kapai o lele o rei solong kors. Munay ban patrawan patren sabul man kaon o masan. Ay man muya ay tungal sagaran misiklang. Puy ki sawas patakwat. E ban patro nilang. Ay tungal sagaratan kaypani ban kuburan anila. Puligi sabul ma rakson pol beyu. Isonan kan ko. Likant ko. Nanalang ko. Nan kanyay ko. Wawlap tan kuburan sabul markay ti labalaban tiyak. Mumotso o government. O riyay solang kan kors. En nan kalal o dikin kalal. Ngay 1 million Chine. Ay tungal aralap tan masani sises katin tantanir. Kawit wat pan kak sansal sang nan sabulman kauno puksarawi Ramau and Luke. Iralaw desak tuaw, iratuk resak walo, len paisak pai. Ketalpan katin ew kepene. Masan and court sang nan sabul mapuksaraw. Magkatal katin arawan alar. Niatal kin kalap watwatak nan sangon ran to a dramat. Ran sarawi and tentuka, the palm sante and nan sabul me par riapit riesik. Kosai wat tripta niu mesan and ran sarawi. Mesises katlong and doedi nan kan iwan Jerusalem. Erintuan Roma wa Luke pataki yung kitay memasani. Ni hanso mesises o sabul mawarong ko karelang pitpedi o pedani. Luman nana matang kiolip. Sises apkatin paronela. Riemen sabul metron patang. Masani yung arap. Kumakoy ng kaniman. O niyamapan pedalong, kumapan kilangata aspulman, mawuya sensel. Masaykin te aramasamen take, kumalapata o kare to met. Ama mia may itak krema. Menta, krema asan, kumasatan, me moy sabako, me anan. Ikamelele me chonpata kremen mo. Kakatre matamataw lauki, yawewen masan, me sises masan niyang. Pwaganan arrange sonbar silu, elep me, iray yeyang sises, niya katrin uyuya sabul me. Tato, sotre pakeo nan ramaukan, kasaleta, me take dekat pun MNOS, te MNAS, niya kat sili nan wasa makatay katan ki ranwat, Holy Land, te sapsaraw. Ita me ramaukan kusilya, me port, me katinyang, niya katta pun port pot, o seisang apalilean kalili, ong apalileo. Apnan kawit wat, Jesus kuburki, emanas puen katpoe. Niyaban katlong nan Jerusalem. Imay parawan me, kakatra uya me akot kopriamay, ong tron pata kriyaman. Hari, niyan tron pata kriyaman o lel nan kisinkani mo, Iral tiara da songkoros ninduan me Jesus masani yongra. Esobil kobriam, mie me kauna pata songpukat morai, ayatuan, all me pil 90 haso. E wewe ki tame Jesus pan katrin wiyayong haso. Esote sansal. Ap tame sansalong kitay, me Jesus mangi. Tame pan lelong, tetapi pan wiyaw nan Jerusalem. Pilsangan en Jesus kat pun asamem
kasaleta me sises uya nan markiman oeban ket kito melele. Ketal mangi on Israel men suska. Menian kaunamen tan take emens stallion te emen os all o ketlong na leo kani met huya kilel eu me kasaleta me anso apal te mau. O ni anso me nan marki ket ponas e kasaleta anso and peace te melele. Mein ko Jesus ket ponas amen ni ketlong nan Jerusalem. Met me kasaleta me Jesus uya nan marki men o ket kito melele. Kaiden e ketto pen mawon human kan en men sus me tuwe men Rome. Tame aramasakan meta ni arai kilan Jesus ket ponas amen o ketlong nan Jerusalem. Ni ran en trentuk me tuwe ranot. Met show kasaleta me Jesus uya nan marki men tame aramasakan meta Irai ka wewe ke me sabol man weyo. Sabol ma weyo. Me patapatangki kaiden en mi sambaw. Te aramaskan ka wewe ke me maur. Me sises mamasani na narenson par siluele moe. Ye maur en palingen. Tame kay aramas. Mete we on Jesus ram. I kamelele. Makayu kak yang tokono kasamo a kokorurti poe Israel kakatre meta tame nen kapinterman kak karasayo me yi uya nan markimen karya kak yang tokono te kak yang tokono kasamo an kidengar nan bungiyong rai song parsiko poe Israel meta me sises tipe kita, tipe lalawe, me yi kotame. Kasilu, ekai kak yang tokono, kasamo. O perbaran ki me sise suya nan marki yang sampame. Poe ban kasorela, arai lumun titi, me tueta men Roma. Apakai nan tokono, marai mor wakila. Te wakila, poe kisang ni mana-mana kan, me sises katin wiata, me tuete kamau yala me sumakan, me maskunkan, me motorkan, te yang wiak sen haramas limakit, me tungale mam riaman, o lupunin pilawa limau, me sises katin kamanet. Main ko, sises mangir song koros, me pan uyong hi, nan Jerusalem. Sises mangi me en ale lokolok nan Jerusalem o Pola. Apo sote pato kila. Apo wala e wanawoy mowe ni duan tame seme ino kita. Sises lel ni awan kel en kanim. Ni ay sises karalang ni awan kel en Jerusalem. Tokon en haramas. May titawen, uyang nisniski aral kapin. Kecil mangi, may uya pasandie wang aral ben suskan. Makaros makin kokosan tola sang Jerusalem may lisu. Utang pan yang kawawi kasarawian pasoba. Men Jerusalem kan pan kin uya nan par koros. Irailakan makokosan nan wetikan. Metowi sang Jerusalem. Irailan uya wana rail kak, may rail pan kak yang kataman wat. Paso pa, uya holiday watawat, ong rail men suskan. Imakara ta lakalan tokon, may yang sises kat potong Jerusalem. Kakatre pakay, lalong aramasakan. May hol, makamawra ta Lazarus sang mela, kat koto. Nan kanin ay Jerusalem. Kecil ka kubu-kubure, yawan aramas akan, kaskasik,
Israel kilang bomon ol menet sisis. Ari. Akai men kilang ol maket sang Nazaret me sabul man ki manaman en kamaurata me melaraka. Poe ki kodete maka kuya sangan manaman kopuria mayut. Akai labalap pokon, akai labalan pokon en aramai seyang sises kokodong Jerusalem. Iraila perakiway aray lukokan o ten trukekan nanialo o sises en ketpoe. Aramasakan ngilaw tata o kokol ki kolen kaping patoan. O sana koten kuburamawi nanmarki maket koto ni maren kaun. Ap sises mangi tama mia nana ekay en aramas puko mungyo. Na nirajikit silisa kwalo parsiko mayang pokon. Ang pataki ang sises parawan son bata. Kung pataki ang aramasakan en nenella. Sises sabang masani indayong kumay. Maramasakan pa nenella takay kan pa nut morongat. Sises mangi me ekay aramas nan pokono me yang wurwur ki komaur o komaur ralimau muri irai banyang wurwur ki kalopu alai o kalopu ala ni rajut paisak pai kejai kak kubure me sise sode sabel man ki insanama poe tentenir tame tentenir ki buksaraw kasale yang kejai me aiso koros me sise ken masani mekot metuet aramas paisuot irailakan makin menmonge aramas makin syomwa te irai metibanakan akin patola o pakela sawan aramas puko puksaraw bil kasaleta pakriaw teme sises tentanir kayu tentanir ki ni so-soan Lazarus me kamarota sang mela makchal pa antaman puksaraw kasalet me Mary o Marta iraw yesang ni ansong Maria Rahol Lazarus kapisaleta o sises pakela priyan poike ara insensuet iari tantanea karyaw nan wasan kawit kasaleta me ni ansong me karelang Jerusalem e masani ata kanimo e ap tentanirgi. Tama sises tentanirgi kanimo. Sises patokila nongyongan haramasakan. Ar suikala hi. E patokila aray suikala komauro. Haramasakan manokela. Sabon me patangkan. Megatin wiwia arrangeon par siluela. Sises tentanir, po soto wewe tuan kalangan me eleta e katkito ng kanim Jerusalem. Main ko manamanakan may rail kilang, irail manokalar. Masan kan may rail rong, irail pil manokalar. Masan koros may sises masan niyo rail nan Galilee, nan Capernaum, Jordan. Solar huya mekot kesampal hong rai. Imay rai kasaleta ni rai. Olol kiran truke kan. Mauya kasalaban may rai soto wewek. May sises yay masaya. Kaiten kaun en son payment. Tuwete ni Hanso. Makabeas. Kalaweti. Syria. Imuntitian mensus. Mensus tatong kiran truke kan. Ong kasamo irai sunpekan. Nan kayuan Palm Sunday, irai bitatong ran truke ong kasampen Jesus ni ran and ten truke. Irai tatong kite alal ki ran truke kanong Jesus, me kasaleta me Jesus, uya emen kaunin sunpe. Ap kaitin masaya. Irai meda me Jesus pan kapita sang rai. Sang me Roma kan.
Main ko, sise soto kerto en kasorela imuntiti kan ab en kapitraila. Men susakan kasaleta, mayral soto wewe ki masan en court. Iral soikala mission, the paper and court, me sises kat kito ni samba. May komo, sises tantanir, pueki e pakela, aramas puko, me court katin pilata. O kalway ral sang, nan sapan, sapten, ong nan sapan ino. Iral soikala, son komo, Irai soikala Jesus Christ. Mehal, me kolang mo sot. Ima kareta Jesus tentanir ki ne masaniata kanim Jerusalem e pakela aramasaka. Remind ko, yatuan kitai ram. Maktai aletar Christ and we are atai son komor. The kitai aletar Christ and we are atai son komor. Masisis pan masani nan nomyong ital kan ranwad. Tame epan katin wea. Epan sopil tentanir kin kitai. E sopan tentanir kin kitai sang niatal sotamen kapayata. Sapil me masan kan. Te sukala son komor Jesus Christ. Te sopan tentanir pueki kitai solar kap en kesela. Mekan me atai mo. Me kalua telar atai tatok en palingen. Te sises pan masani on kitai. Well done. Pokmal wiane son papa ma. Kapinga court. Kauno en katin kapayata. Sapul me mas. Amen. He says, say no,